Celebrar aquesta trobada a l'Hermitage sempre és especial. Per mi és un privilegi poder compartir amb persones, amb homes i dones que viuen en el quotidià el seu compromís amb la vida i la missió maristes durant aquests dies aquí a la casa. Tornar a la Balà i a l'Hermitage aquests dies no deixa de ser una molt bona oportunitat per poder contemplar els nostres orígens, per poder comprendre millor el món d'avui i projectar-nos cap endavant. Per mi, cada ROE és especial perquè intenta respondre a reptes diferents i també a vegades amb persones noves i diferents. En aquest sentit, afegim d'una manera especial la celebració dels 200 anys de la creació de l'Hermitage, que vol dir tradició marista, missió que s'estès després a més de 80 països i és el moment de celebrar-ho i d'entendre que tenim una tradició que hem d'enriquir i actualitzar cada dia. C'est une expérience extraordinaire, la ROE cette année, puisque nous avons comme réussite engagée à ce jour plus de 100 personnes qui travaillent ensemble, de 9 pays, en 8 langues, et nous arrivons à avancer et à nous projeter dans le futur, tout en nous inspirant du charisme de Marcellin Champagnat dans sa maison qu'il a construite il y a 200 ans. This has been a wonderful experience over the past few days, meeting with Maris from across the province, sharing information about our schools and lots of things we can take back and share within our schools. So thank you very much for the experience. So this has been a really fulfilling experience for us to travel and to meet everybody. There's such a richness of culture and enthusiasm, and it really has been just such a wonderful experience meeting everybody from the province. So thank you so much. Thank you. Näkeme különleges ezt a ROE, mert sok helyről jöttünk, és sok különbség van mi köztünk, de mindenképpen próbáljuk egy hálózatot építeni, ami közösen találunk a közös pontokat, közös karizmánk, közös értékek, közös missziónk, és ez nekünk nagyon fontos. C'est la première fois que je suis invitée, puisque c'est la première fois que le district est invité. Je suis la seule Belge, mais je suis ravie d'être là au milieu des autres, parce que je me rends compte que le fleuve Mariste est immense et entraîne avec lui tous les continents. Et j'ai la chance de faire beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges avec d'autres pays. Je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire, puisque je suis devant la pêche miraculeuse. Et voilà, moi je suis ravie, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai appris énormément de choses sur Marcellin Champagnat. Η φετινή συνάντηση των Μαριανών έργων της επαρχίας L'Hermitage είναι μοναδική, καθώς εφέτος εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την οικοδόμηση αυτού του οίκου που οραματίστηκε ο Μαρκελίνος μαζί με τους πρώτους αδελφούς. Εφέτος έχουμε την τύχη να βρισκόμαστε εδώ, έχοντας στα χέρια μας τα αποτελέσματα της τρίτης συνέλευσης για τη Μαριανή Αποστολή, καθώς επίσης και ένα νέο έγγραφο με τίτλο «Στα ίχνη του Αγίου Μαρκελίνου Σαμπανιά». Αυτά μας επιτρέπουν να κοιτάζουμε προς το μέλλον, έχοντας πάντοτε ως θεμέλιο το όραμα του ιδρυτή μας.